Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sinina anu mapuji engkamanang itu napun fung Allah Ta'ala magai nasaba fung Allah Ta'ala pancaji sinina ala wa maraja pamasina naniya akamasina lori idi manang uang iyai maparintangangi patatungi agama sallam uang iyai maparintangangi sirin atau panditay sirikuwang napanasan na kiya napakasing agama sallam. Alhamdulillah, syukuruki mapuji tandigangka lori sisi araji akuwasangan na fung Allah Ta'ala nasaba ilalan na yawatiwi natofadang kagipay masyama notisi supuk ko tangana di cingi degaga akat tasangadina natofada melo ki makka idua wali di mata natofada cenga di bitara memagi-magi nasaba padongat tayamanang mancajiwi patampak barakat na pamasi nadi nagaga iwala kengi sangadin na suruga pamasi na fuasawan salawa tamapetu ifongola lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si mata jallo kang iasalamakan akatuwong ang linota akatuwong ang akhirata na iya surugay lulumito'y hapamasina upapahanap punay tumasalawa imakotoro tumapasalama imasa lori alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga natupadang kamanabuah natofada makalit jari salang kabitarai dari yatupuri awala gading itu daki yasit na pepangulawon degagaya katay degagaya si mata-matay sangadin na tumilo lulungang iriyoran nun na fungan la ta'ala na sapato na siyama si sumpungat taylalan na igiswewe makotoro syafaat na nabita di yaumil kiyamah sinin na tumatuwa malagbi jamaah pangadian yang dimuliakan Allah. Salah satu peristiwa ireka sejarah tacata okoy ilalan na korangi ketika memasuki bulan Zulhijjah peristiwa na pangulut Nabi Ibrahim padupay tanda papujin na lorifungan la ta'ala de gaga akatas sangadin nagiri anak na itala ay pangulut Nabi Ismail manuro riwaya makadayro anak si batu-batu na intang makborong-porong na matan na rahasia arudani temak betun na angulut temak buko na tubun na siyan jadi angan-angan malam jadi impian haja kepadanya tertumpu anak si batuin tapi untuk mapitangi tan rapapujin na lorifungan la ta'ala gela erela geri anak na itala ay pangulut na Ismail maka termasuk sitongan na yaulangi Zulhijjah Muharram itu bagian dari 4 bulan yang diharamkan Allah. Makanya dia itu yang disadari kaki mutamawi tahun baru Islam sisa buat pada tu 45 Hijriah jadi ya weswewe ang kaki mutamawi telu umpuna Muharram makanya termasuk ia tu Muharram bagian dari 4 bulan yang diagungkan dan dimuliakan Allah ia ko ulama lebih telu kegayaro Rajab Sya'ban Ramadan. Makanya maka dia bita ia kumurutu ya 2 teli ulang perbanyak la doa. Makanya opai pangulang na ular Rajab ia ko idupin na seba iwaringi awatangan na idisingan ada ibaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Tapi iya tu ulang Muharram memang ulan na ito fung Allah Ta'ala. Jadi angka tu apa ulan na fung Allah Ta'ala makanya minha arba'atun hurum
Narampe kung Allah Ta'ala ilalan na ako rangi, maka da inna iddata syuhuri indallahi na asyara syahran fi kitabillah yawma khalakas samawati wal ard minha arba'atun huruf majokku kung Allah Ta'ala pancaji 12 ulang pancajikan na langi isiba walinoy minha diantaranya arba'atun hurum ada 4 bulan yang diagungkan ang kamito 4 bulan na kung Allah Ta'ala kaya gaya roh maka day wawan na andre guru tapahikmay talutu matarate siti masarang jadi yarong matarate iya kotami ula sulkay da sulhi ya muharram yarong masarangi ope ula raja ba makanya ketika masuk bulan Muharram ada beberapa doa amalan yang diajarkan para ulama termasuk maka dan guru tak PGW puasa sunnah mo ya kotami Muharram termasuk guru tak Imam As-Suyuti rahimakumullah kan mengatakan ia ko ang katong puasa oke capat na sulhijjah na pamapuasa si oke pamulan na Muharram maka ia harus hitungan na puasa na mancaji palebur dosa na selama 50 tahun. Tapahan itu jadi tajam mo ya alhamdulillah tapi ko meki jami mako kede na cocok na sabab paliwan deh tapi maka dewi Nabi tak angka tu telu aso itu dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram. Kegaya roh termasuk ya kotame umpuna asyara 10 siti Muharram. Jadi bukan hanya berpuasa pada hari Asyura. Ternyata namo pale asyara umpuna Muharram si bawah 10 sini dianjurkan untuk berpuasa. Serekuamak dari nato pada Yahudi. Tapi termasuk juga ada beberapa amalan ya kotami 10 puna Muharram biasa makadai andi guru tak tajami supaya sunnah mutlak patah rakaat ba'da loroh biasa kata tajami ye dia dan kata yaitu ya saya supaya sunnah mutlak supaya sunnah ia digaga batas waktu jumlah rakana kecuali waktu yang dilarang untuk beribadah makanya dia itu gaga supaya sunnah pas sepi waktu ba'da asar na ba'da subuh selain daripada itu boleh kami topi itu waktu dianjurkan untuk salat sunnah mutlak berdasarkan 3 kitab termasuk narampe guru tak kitab Manasil Akhirah yang kedua kan Sunnah Jahwa Surut guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Quds si bawa guru tak Imam An-Nawawi dalam kitab Nihayatus Sa'id termasuk maka de guru tak niga to jamai sumpah sunnah mutlak patarrakan oke wani pituna ular rakjebot iya ko matinulo na mananungan na jama aga pule na pimali wimate iya ko de ni tingron na risuruga pangmasina fung Allah Ta'ala denang kata jama ini denang ka makanya tajame mato maka iya na iya sitongan na napake iya panritate iya katutok ko milo imate na pahani itu iya ali Milo imati na padaka mito jali na milo imati malawi jin ni matarati minda yesi na kasuro nalengi bawa wasiat wijan dan nalisuri pagmasina fung Allah Ta'ala ternyata amalannya rutin melaksanakan salat sunnah mutlak upanna setiap ketika masuk malam 7 rakaat yang kedua termasuk sumpahnya sunnah mutlak patar rakaat upanna jamah ya kotami aso araba capat na ulesak perang ayana tu biasa makadaki campu araba ayata apa iya kotame aso araba capat na ulas saparang teluratu 20 rupan na abala na fonon no fungal talak kolino makanya ulama menganjurkan supaya sunnah mutlak ko pataraka ba'da lorong milodok patola abala serekuamat teluratu an 60 na sona na takori na kenapa bala termasuk masuk 10 Muharram kadang regulu tak jame supaya sunnah mutlak patar rakaat ba'da loro ketika masuk 10 Muharram termasuk ketika masuk malam 10 Muharram angka memang apa supaya sunnah dianjurkan ke gaya roh supaya sunnah taubat kidor rakaat ba'da maghribi tame wani 10 na Muharram pura tajama yaro talanjukan supaya sunnah tasabbi patar rakaat ba'da isya na patajami supaya sunnah hajat 2 rakaat tatutuk na sabak witri 3 rakaat magin na tumas supaya sunnah taubat na sabak iya na tu ya 10 po na Muharram iya ka sinin na awatangan na susana sinin na nabi na fung Allah Ta'ala pangulutan nabi no
standar kepala nah setelah terjadi banjir besar itu kan 10 Muharram. Pengulutan Nabi Ibrahim selama kuliku api malumpa-lumpai selama 40 hari 40 malam itu 10 Muharram. Pengulutan Nabi Ayub 20 sit itu nabawa lasandah kagak tau pura malasa 20 sit itu di pagagadi ya pi dinapi telunga sumak dari kini tapi di semua bolo ay tiaji paja mak dari ke hadana wira di pahaja ikoto malasa. Pengulutan Nabi Ayub 20 sit itu nabawa lasandah tapi Allah angkat sakit dan penyakitnya itu 10 Muharram. Pengulut tak Nabi Musa selama poliko bala tentara Fir'aun itu 10 Muharram. Pengulut tak Nabi Yunus masuk poliko watan nabal itu 10 Muharram. Makanya ketika tamai wani 10 na Muharram ba'da magharibi tajamalani supaya sunnah taubat dorakan. Napa tajama supaya sunnah tasabi yukoto pura masupaya isa siaga rakan naparakan. Apa iya tu ya supaya sunnah tasabi ia ko angkat to matinulog jami supaya sunnah tasbihna mata na iya to amala ibadana ketika ditimbang di yaumil misaq de nagagawala na sangadin na suruga pamasina fung Allah Ta'ala ya dampengi atas salana dosa na pamulan letu capak matina bahkan dosa yang tersembunyi dan dosa yang malahirangi ya dampengi manamiti dosana makanya makanya guruta iya kode mulai jami 1 kali 1 hari cukup 1 kali 1 minggu. Ya kode mulai jami 1 kali 1 minggu cukup 1 kali 1 bulan. Iya, ya kode mulai jami 1 kali 1 bulan cukup 1 kali 1 tahun. Ya kode itu mulai jami na sabat tomarin pasibu cukup 1 kali seumur hidup. Iya ko seumur hidup dia panang kata jami mati bawan. Mak makututongan deh ya tuh. Napa tajami sumpah sunnah hajat derakan. Jadi masa Ramadan jami sumpah haja oke wani 10 na Muharram ketika masuk jam 2 tengah malam. Magai termasuk okon itu waktu ya kota miloda mawoso pi pak dongan tanah ya woso na sinna pak dongan na malaikat. Makanya ya na angka to mala dak na cinnai letu maku kue sowani tiapa aja miloda mak busa timun na miloda je na miloda tu pak dongan na koni wani 10 na Muharram miloda. Tapi dengan sebelumnya tajami sumpah sunnah hajat derakan. Apa magai pitu wani ia komin lodongi anak apuna Adam ketika dia mengangkat kedua tangannya seraya minta dan berdoa kepada Allah mustahil dia itu lagi tu pak dongan kayak gaya roh pertama ilodongi ia kotami wani pamulana ular rajab yang kedua ilodongi ia kotami wani patengana ular syakban ilodongi ia kotami wani asyirana sulhijjah wani 10 na sulhijjah wani Allah para pitara wani 10 na Muharram tungkat wani Jumaah. Itulah doa ketika kita berdoa mustajabah pada doa na panatutu na sebab sumpah sunnah witri tak telur rakat tomal lebih yang hadir. Jadi memang banyak amalan ketika memasuki yaitu bulan Muharram tomal lebih yang hadir. Sini na tomal lebih jemaah yang dimuliakan Allah rewa kipaimang ni gaya rofangulut na Nabi Ibrahim ata kami na malabot tuwari libot na walwalido magi na malabo ang kami man na ang kawatu puray makarobah agan nakarobah makarobi si sebu kayun na bimbala teluratu kayun na sapi seratu kayun na unta di patugaga tosogi kalalabis sa nganin na fangulut na Nabi Ibrahim na yato na lowatuwe maka fungal tala de nagaga atakku kami ng malabos sa nga dinay baraki maka yato na rawatu de na sadari ali na takku mawareka da makada epwa benitawiri nga anak na muji anak wa karobato jadi yan fangunot ta Nabi Ibrahim anna ni fulo na taw siyala siti hajat de pagagawidan na jadi ketika seorang perempuan yang berumur 60 tahun maka itu gurot tak nakan ni masa manafos betongan nama nafas tipis harapan untuk mengandung apalagi melahirkan jadi pajan itu mak darah makun raya ya pun ada pindah puluh atau makor di makor naya fangulut tasiti hajar aswan nitia fajan min lodo jadi ang kami matutu pak dongan na fangulut tan mi barahi ma iwari wija dega gasangadi na marepa yang kalinga maka da rabbi habali minas solihin termasuk makadan dari guru tapa hikmah ya ko ang kanto makurawija
Minta ni syala na si babini na lakin na natokodi pagagawijan na coba amalkan ini. Kaya gaya ro, ya kotomelo masibawa bini winalakai ala ki uibo si kokaca. Agay baca dito to mapatarima. Ala ki uibo si yapure tapaki mapatarima ko darongi ko katuwangi. Itane ko kace agay baca. Pertama tabaci al-Fatihah 1 kali. Yang kedua ayat kursi 1 kali. Yang ketiga al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas 1 kali. Tapi nungang ibinita lakit tak tungka melo ki masibawah barakat na jatuwe bosi mundo dara bainita na matampu jadi yang iwija-wija. Yang kedua selamat lelewani. Itu yang diamalkan. Jadi ya ko angka to pula ni makdo toro. Jadi jika gawijan na makutum itu gawijan na ingat dengan tu jika agak. Apa kata ye 60 atau 70 atau di pagagawijan daki guru tamalkan itu Qur'an na amal kawi mak berutu anak nanti apa aja. Tapi makanya guru tak ya komeki malai pak burah sinin nalasai apa mi matutu wat dia lah pak burah. Pertama air Zamzam, makanya ye kon kete puli tanam Mekah ajak lalu digagawi Zamzam tak. Yana tu biasa tu motor tak natarik ku tengah na pusina bolana. Kamu kira? Yang kedua waitasi ya ko angkat to nakan nala sakalaliang batongan nati maloli suyero la sakalaliang tasuri curu ko tasik na baci al-Fatihah al-Ikhlas an-Nas na pemupak pemak maka Allah itu angkat penyakitnya. Ya kong kata cede iya tercuru iya ada al-Fatihah al-Ikhlas al-Falaq an-Nas tercuru na ibaca ya roh. Dito na ayat kursi ta baca malamu ni mati. Batongan na namoya meron napakimu pa itu diulang selama 3 kali. Barakah na gaya tu lasan. Itu bosi tasi. Jadi kila soha cocok lah daknya setiap minggu alhamdulillah. Jadi aja telobar rekreasi tali barakah na rekreasi tak tucur kota sini. Tapi aja muncul ekonomi senangnya weh labu kok tuh. Sini na tomo-tomo lebih yang kehadir. Jadi rewa ka memang. Jadi ia tuwe wadia lapak bura, wai Zamzam. Yang kedua wai tasi, yang ketiga wai bosi, yang keempat wai lawi. Ia tu si komeki, ia senge wai lawi, ia tuwe pakai wai opo kerangi. Tidak ada campurannya. Ia komeki malai pak bura sinin nalasik diangkat sakit dan penyakit ala toki si wai bosi pukate. Tabace al-Fatihah ayat kursi al-Ikhlas al-Falaq an-Nas masing-masing tabace ke 70. Tapi tainung selama 7 hari pagi dengan sore barakat na sini na itu lasi diangkat oleh Allah. Itu makanya dia andai guru tak air Al-Quran mengobati segala macam bentuk sakit dan penyakit yang diderita manusia. Itu ya bosi barakat memang tomo-tomo lebih yang hadir. Jadi rewa apa emang? Iro aswan nitya faja min lodwa ternyata terkabulkan hajat na pengulut Nabi Ibrahim magi nang kayro watui mondo dari siti hajat jadi yang iwija-wija itala ifangulut Nabi Ismail alaihi salam. Na yatona lo pene balay kala funganana makane fungala tala Ibrahim ang kanya tuwarika da pura mupuada gere anakmu. Na sebab iya tu agami di pangkau kasisap bulak pa ada masar malabi mo pisedia pangkau kan untuk buktikan intan rapa puli terorifungan latar na inya si sebuah lapa ada. Makanya akatana minutong ngagiri anak na tasuan ni taje faja min lodo anak temaka foto na rito moton na denang kana lucaki pakitan na tumoton na sobawa rekada denang kana lo atin na tumoton na soba pangkau kan aga na fuada fangulo ta Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami asjahu gaban surmata toro anakku ipanipi kariwatuan nigere ko na maraga tu tangakmu na yato na balin na adan na fangulut ta Ismaila melo igere ko ambona de gaga na fuada sengadin na ya abati falma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin ambo ya payro parentana puang tapak dupa lalo ni mati pitalolunga nga anak maturo na sabar. Dan si sagaga tau na melo igeri ko ambot na bakam makade fangulut tasmail ambot ia pomelok tagere ka tasaki 2 wali 5 ku serikuang mangiwatuku tagere neri uwa kampak
ambo riwatu kumelo tageri taliling liman na wajuta sarekuwa mangenadi na tak basayuri widaraku na mancani wipacala dosa tandikiyak katay. Ambo riwatu kumelo tageri tapasitaki sarekuwa mangimalomo risisi na amatingakku. Tapalatu kang asal lang dani kolori indoko tasuro sa barakang ina sa parentana fung Allah Ta'ala malay batuwa mito sa barak na fangulut na Ismail melo igeri ko ambot na tumotomala biyang kiadi. Apa iya may matuto ya sa barak kalupas salag sa barak na sa parentah ya na melong matinulo jame ibalik sa barak may mapanajaji. Apa iya to ya sumpayangi keno je mon romarat yung kadeguru tatanya to je okoy tupangkaw kana. Sebab ia tu sumpahnya engkana terturuku sujud tudak ya nama macamete terturuku sujud tudak jadi ya tu sumpahnya kan rimarat gitannya tu kau baca-baca dah ya kau yaplak takak bareklah tu beresan lah jadi itu sumpahnya tapi rajingan na ibadah ati nulukan nama nanungan na angka tahu ina jami lorona widi sina jami asyarat na nataru jema-jema lido angka to na jami magharibi na desi na jami sana kalala je tau dia najik na sumpajang mapamure loro sarak magharibi isaya pa napasa ikosubi napasi jamak mana ni sumpajang na kada guru tadi ya napasi jamak iya tu mapasi jemumi makanya iya mitu mara iya okometu ati nilukan nah iya kotomelo mati nulu sak barak ini sebab perintah sak barak na sebab larangan sak barak na sebab musibah batuana sak barak na fangulut tanah Ismail ifatadatungan ni bangku ngiri alun na anak na rampu padangi puli kuwanuan na taruh kuwanun na anak na aga akata de gaga sengan na melo giri anak na italai Ismail na giri anak na gosok bangku ngiri alun na anak na araji aku wasangan na fungala tala magi hanang kiruwa tuwi tiyang makan ri bangku ke magi na tiyang makan ri na sebab batuana sak barak na fangulut na Ismail urat tiyang petu uli tiya sapi juku tiya malara darah tiya masulu nyawa tiya lo ya pode na situro ilo na puangi musti de na kajatiya tamakau api tapatot do anu maruncing ya ko yeme matutu watu na sitinaja na de na situro ilo na puangi musti de na kajatiya maka ini tomatuai tomelo malay kanja na pangkau na fangulut ta Ibrahim na Siti Hajar makanya angka tu ya apa kewajiban na tumatu lori wijanda agay roh termasuk ia pojaji wilo fengana na poli kebuan na induk na dega gasak dah pamulan na rengkalingan lokungana na sengadin na sakdan na ambut na asan na fungan la ta'ala makanya dianjurkan ketika anak lahir engkau asankan telinga kanannya engkau ikomahkan telinga kirinya apakah tu jadi tanya dia naji namilu jam ye anak kadang ye itu ne jam aku bangi ko mi masumpa jati haja naji mo bangi itu nanain nama cari pun kan naji sikna tau aku rapahan ye magai ternyata ye ko bangi tau nakama ia tu watunan wak buku-buku na tau ye ko bangi tau makanya Nabi menganjurkan engkau diam ketika orang mengumandangkan azan magai nasaba okometu tu watu wak buku-buku ia ko kama tawi wa ka ura-ura jadi ia ko angka tau tiyan akan nala sa buku-buku cek di mapat di utu na mapat di lekat na ia ko bangiti amat koki aja mapakaraja curita apa negato aja tawi napa ni nagosok macurita ia ko bangit tawi kada guru ta alay baraka na iya tu amat ko muang kalingit tekbang mubati na sabak lalang ati salasai bangit tabaci pak dongenna Allahumma rabba hasihi dakwati tamman latu capakna tala ni dua wali pala lima tak takoyuluna tinguy tabaci salawat bikatan lu tasawula sinin na rupan na watakali capak gemak latu capakna kanuku ajewe barakatna dena kan nakila sa buku-buku na tomate dito na terlambat yang petik dito pa na tomate insyaallah ta coba ya tajam tapi namo tajam ya ko makura keyakinan itu nami makan ring apa kaje to makada makan rimo gaya ko kataluti makada diji nakan ring itu ngahana tu makanya ya teparime itu ya ko ada dek kada apa miga to je to akalan nami napake de napake ya tepat nah makanya itu to moto tak yole tepat na ya kalan nah ya di anak muri yole akalan ini ya tepat makanya matan ripahat tu motot tak tapi madolo sekolah nah iya wedi matan di sekolah makurap pahang cocoknya di cocoknya sini na tomo-tomo lebih yang jihadi termasuk
Ya ko ang katon na kan nalasa urak na kan na asam urak rimati urak kajapit ta coba ya ko kama itaw. Makanya maka de andai guru tapahikme angkat kutu baraka cinang sebelum imam mengangkat kedua tangannya seraya bertakbir as-salawat lalu ki cinang napaki macin lebih mak. Iya ko masalawat mo ki cinang na takak imang itu takak itu baraka na di nakan nakila sa urak na topati. Makanya itu anak asalkan telinga kanannya ikomakan telinga kirinya serikuan mengiwak ke urat na bukun na mancaji anak sehat. Jadi ya tuh yang mancaji anak soleh. Ya na tuh biasa na, angka tuh biasa anak kan nalasa anak nih. Biasa melemak siwali aja nabitina, mabiculi mana kadai burtak tuka asojuma ambo anak na bangi do cili atau na. Muka-muka ngidut cila biuna di nagan na sitaw suku juku na bukun na urat na mancaji anak sehat na di nakan nila sa anak naman. Ya nanti Pak Murah, makanya ulama menganjurkan pertama kewajiban tak ini tomatoy bangi do cili na anak tak do cili atau na muka-muka ngidut cila biuna. Yang kedua, jadi anak tak kan mesti yeling asam. Angka biasa makada apalah arti sebuah nama. Apa kata itu tuh yang malengia anak nama kalang pinadije ni sebatongan nah. Apa mega to je to mimi je male nakada sangartis na pudila de rastisi na pada ke kosan anak na. Na ya to na je asa tamma kalang pena ni gasenna suci sapitri putri Citra Lestari mawangi sepanjang masa cantik jelita seperti bidadari. Mana je asam ni. Ada kunika suci sapitri putri Citra Lestari mawangi sepanjang masa cantik jelita seperti bidadari. Apa kata je to malengia anak ini nyata. Po kampung jadi ni akta kelahiran na napaka na poda kadosta angka nakku alhamdulillah norita walin niya sapuli nak mursu ko capil jadi ni akta kelahiran na dakuni gaita sangali nakadai iko yakni temani kisah apa maripa wang kalingan napake po imama pamupu nasabak mana sakadairo asana na bahasa sekolah ada kuniga nakada musyrikin. Ada kue semua kaje tiasa musyrikin ya tiasa ngi musyrikin to mapak dua aja tola ya to sangi we na tulay sang nakasi nakada Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa ngi makan jak mana bahasana batungan na kurangnya lope ngamurus ko capir rewo imakan na talunga sonurus na salasay ropengan nakadustas alhamdulillah mak baraka ada kuniga na tasanya nak tak mancaji musyriyadi musyrikin mancaji musyriyadi. Pak kata je to maling ya sanak na nakadani kan nakada ita je siba wala kutiba. Ada ku kurangi de je gaga ya sang ita je na la kutiba nakada katoha. Nakadani ga minta jeri minta tihal anhar. Naka ye kola kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ada ko ide je nakwatu. Makanya ya komadodo pak disengagame ti maraji memang makanya kutana ki je kustas kutana ki guru tafandri teh bari makanya na magalo sanana ta. Apa ya tuh kosurugan dua itu asa ya masero apa makan makadan regurut tak iya kumakun rek makadami itu tewe siti iya kuburani makadete Abdullah makanya sininna keturunanna nabi tak makun rek siti mana pamulana indokna Siti Aminah bainena Siti Khadijah anakna Siti Fatimah bainena Siti Aisyah jadi di matu makun rek tatulay manang ya sentak manca di Siti pamulana. Ya kagak Siti kok alhamdulillah jadi dia salah seta cuma tapatan rumi Siti napa tapatan rosata sini nato mata lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga memotong hewan yang dijadikan hakikat beda tabe ini penting beda hakikat si bawa macera anak dia itu napa iya ko angkat tong macera anak tahakikila dari tas sebelum mati. Ya ko angkat nadi na hakiki ali na namati de na wat di maling syafat duwe to fajajan na rilinu siwali na fungal ta'ala. Iya ti di riuro makadami macera anak. Ya senge macera anak aslama pak darah namo tan nya bim sapi jadi toh namo manu mi jadi matu macera anak. Kaya senge macera anak yang leru darana ni tendak ko ni rona la fungal anak isure mente sandona ko isi ta kasoro. Makadami ti macera anak. Jadi ya kota to icera mi riuro tahake kala ale nasabak beda macera anak dengan hakikat. Ia ko hakikat dua rupa memotong hewan yang dijadikan hakikat. Yang kedua mencukur habus serambian anak yang baru lahir
Yang ketiga, memberi nama yang baik. Ia na tu hakikat na syariat na hakikat. Sini na toma-toma lebih yang hadir termasuk angka tu biasa salah tafsiran. Jadi anak na aso sini ia pa na hakiki na sebab mi mali pitung aso na okoy aso salasan na hakiki anak na maliwangi arwas so na yet. Ia ko jadi anak ta aso sini meki mali pitung aso na okoy aso ahak ta hakika. Jadi to tapi itu tuh. Apa angka tahu jadi anak nama koko ia pa nak bila badan dah maliwangi itu sesok. Dan itu bukan sunnah, tadinya sunnah. Apa yang itu ya ko Imam Malik masaromala bihake ke anak ya ko pitung asona. Ya ko Imam Ibnu Hambali masaromala bi ya ko aso 10 napana. Tapi ya ko fangurut ta Imam Syafi'i ya ko de pagagama ka 7 harinya oke 14 hari. Ya ko de pagagama ka 14 hari oke 21 hari. Ya ko de pagagama ka sebelum balik ta hakiki tapi ya ko balik nila anak lepat ni tanggung jawab na tumoton na hakiki anak na. Makanya anak mesti menghakiki dirinya sendiri. Nah sebab balik Pak ya balik kan itu anaknya lepas ni tanggung jawab na tomaton na hakiki anak na. Makanya ang ketutup biasa hakiki alena. Ya kota hakiki ale tak aja na tapapa de anak loloy. Miro ikut ko na igocing ulu. Aja cukup memotong hewan saja ania kita hakiki aleta. Sini na tomaton lebih yang hadir dan itu pun yang menjadi persoalan. Mega to iya kona hakiki anak kan na cek bak miluak nah. Ya toh? Na cek bak. Ternyata iya tu uluak lului bawa lasa. Iya ko angka uluak lulu na lofungana na balik na lurun na malampi itu na nak cek di palasa. Makanya Nabi menganjurkan mencukur habis rambut anak yang baru lahir. Apa ini gundul? Paruani nama kunrai, nama makunrai. Arwani nama kunrai, mangai. Nah sebab hakika itu berasal dari kata akad berarti 2 makna. Pertama, memotong hewan yang dijadikan hakikat. Yang kedua, mencukur habis rambut anak yang baru lahir. Jadi dia nak karicik bata cek dek. Icik kuruk mana yang urak lulu na lafungan anak. Napa ipat itim basyaga tanak nasalakai. Napa tabagai fakir miskinnya. Maka itulah hakika yang dibenarkan dalam Islam. Makai tita ni ya kong kana anak na icik bami bawang ulak lulu na dini gon lulu mana ni ya nama lupa itu na icik di Malaysia na muje na tapum yang ibulu ketuh ibak balakas si mesemeriwo dan memang itu makanya itu Nabi menganjurkan mencukur habis rambut anak yang baru lahir. Nampaknya termasuk angka tu biasa ya ko jadi wi anak tak apa tak iro biasa irun na ilemak di ilemak pura ilemak aga tatanangan ni Kaluku. Aga maknanya iro kaluku. Supaya malongi-longi. Iya tu ya tomato teriulo. Maiga senungan-senungan lah. Ya senungan ilalena agame itu tafaul. Dan iya tu nabita na pudila na tumas senungan. Apa sini na para rumah tangga na nabitang kamana nga senah. Mapamuli sandala na pakaian na dan na cantik na kan kamana nga senah. Mani tomatot tak natanangi kaluku na sebab itu kaluki siumur si bawa tawi siumur makanya itu tomatot tak ia boleh siapa abini yang anak-anak nisajik maka dah ko boleh angka anak darah ia ko puyulona nata anak bolana anak darah itu ia ko bandri bolana kalolo jadi napai lalu ni semme tu nak kada anak darah lalu boleh mika makutana boleh bolana nak kada ni gaya anak darah jadi mak manu metu matan resiri metu tomatot teriulo. Iya pun di makuras siri, amakoroh yang dari tadi langsung lo tepoi. Padahal itu mata tetap kometum itu maknana. Yang kedua malungi-lungi nama lampi sungai mak baraka akatonganna. Makanya itulah yang dianjurkan toma-toma lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi itu naja menjadi masalah terakhir. Mega anak-anak sama naja lenya akidaran na yuruna toma-toma. Isuri lawatan lo tamurang kaji anak-anak ye polalu yuruna tomaton na sama na je milupa juru pada tidur lampa de na pada riolo ya je riolo kotolalo tomatabe-tabe yuruna tomato tok duro pada ki tolalo yuruna da tu na ye je nanai makoke bahkan kaji je relem puni tomaton na saba warang para rela mak biangi amun na kuirin na jurah magi de na nule makrasyo tomaton bahkan kata sogi makna pelori sedena nakadai kalau lo kega mulak birang oleh kau pangkat jabatan warang parang tapi dengan catatan alinga atina induk suruh tak ko lo pokal lo mana wana wari lo bolana letu bolana na bukai tangat na pintuna
takoni te bangku kami na matarangi narampu moli kawan-wan na matangangi matino lofong indok makda pirisa dena nagiri na pacinga bawa cek di ulun nendo na napanagiri tumaw-tumalap biyang kihati. Terbayangkan itu pangkat jabata warang parah dan ini banyak yang terjadi magai lenyam metu akadir na wija-wija. Purana nagiri indok na napasarangi na leti ulun na watakalina. Nasasa si Arona na koti jantun na lari si patiri tangana lalangi buwan la punganana tapagala ko rajue na luru makden na jantun na indot na namacarepa araja aku wasangan na puwangi metik jantun na indot na makadana agamu mapedi ditoga na dara utumo ditoga na dara linromo onro batuana papujin na tumoti lori wija-wijan na tumoto malapi yang hati. Makanya tabi amalkan ini bu ya ko ang kamiki fatinulu wija-wijatta de na foji mak bili baliye letuk balik na fakasuasu tumaton na napitangi melet de cilino akhirat ya komelo matinro anak tak pertama talusiran lali di induk aja tapa HP lebat ya na mancaji masalah ini meki mali maripan na ipapasa HP lepung anak iya payale HP ya kumamatin rona ya tona ya kobato isuro tiapa jam makada jolo matu cinampe capu joro capu cinampe masuro induk na tiapa aja tapi tiap kido mari mendidi anak salabasar iya kui papas sahapi lepak toma-toma lep iya ki adi napa ni agai gorengi ada pekido cili atau na aga ibicika ngita bacangi alam nasyarah do cili abiona inna ansalnahu napatala tasapuro arona isapuro loyawai tabacangi salawat napatabaca rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurratu a'yuni waj'alna lil muttaqina imama baligat la fanganana dinawarani mak baliban ieu na napa uruangi andre guru tarimang kosong kangkanna waktu tena furo ko pondok takada guru ta ieu ko tiako meko patinulu ieu to lofonganana ieu na mo bacang gampang ala ki werino baca rabbana habbalana min aswajina latu capana mututu na sabasalawak bikataluk mikuini wangi taluta ko musapuro serana mupak juru matai pitiki matana lelewali bacangi salawak barakatna itu akan menjadi anak yang senantiasa mengabdi apa hadis jadi mesti kepak disingat tolongan atau riwar bolata jadi cicipi pakoli termasuk okoki do cili atana ya komelo matinroh mepi matinroh aja nama tangga mandai nata bacangi aja mepi matinroh ya dapeni namo ya kong kata macepi na din namin loro isipat na tapako toy roh ay ada napi ko na justas macepi na namo macepi ya jimato ay dapeni do cili atarna tabici kangi alam nasara do cili abiyo na inna ansalnahu tasapura ro na tabacangi salawat tatutu na sabak padogan rabbana habbalana min aswajina wa surriyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sini na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan. Pembagi-magi mancaji wiparaka kata jangan lori idi manang sehingga nantinya ya roh anak tak menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak dia nak kena lucaki fakitan na tomaton na sebab warekada. Dia na lo atin na tomaton na sebab pangkaukan na tofada salama silewangan mananungan salama riwan wadino salama riwan wa akhirah. Akhirul kalam Allahul mu'affiq ila aqwami thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.